INP Mizo Channel clear tu te in dam tlang hlomem le zun ni som kan lo thleng le ta a inom na mun thewa himdam te in kan be sei Israel Iron Dome system that zia ha hi pinan soya tun lai thiam na changkang chhozara video mangin kan mit nge in kan lo mu ve boka masi Iron Dome kha jala tawara tangin Hamas hau khan enge mo chen chu an lo chai buai ni in Israel lam chuan an soile tlat mai chu wangin hemi chung chang le akai noi enge mo Middle East lambo ruak hi pa in hun kan mang le don nia jala tawar kha Iron Dome ti boina na manani Israel palai na ti tun din muna tak hi chuan Israel le Hamas bo ruak ai ma hian Israel tual chung politics tunge prime minister tur chuni ti zona lam hi a ring zoka Assam state in thlan puya omdona piangin Mizoram ramri ani lo le Nagaland lamemo Meghalaya ramri lama emo buaina lo chuak ve chen thin ti po kan the thowinarin oma thu nei na in chu na hian buaina dang a ring chuak thin reng ani Israel po hian prime minister tharani don nge indona ma chon le don thil hi chiang hlei thei lo tlat mai hetia anram politics achi rilai hian manloka 11 days war khan Israel kha mingleu to view maya achan bernia langta po khovela chanchin bullian pani te office a mertel wang kha ani mai ome mase apoilo khovel hi bau ma se lali suaka nei ti ang deuh khan Israel juda ho po hian khovelin min dem tak ma se kan himna apoimo antive tlatani nimin tu ka BBC chanchin thara khan Israel Defense Force te in soifia na angreng Gaza tawaran bom chan kha lo lang le a Associated Press le Al Jazeera te lualai Jala Tower building Israel in a bom dar sakhan soisel lo view mai khania mase Israel khan chan thataka muni nge yang building tam takara Jala Tower kher kha bitum ve chat mai ni kha United Nations sa Israel palai chuan New York Jala Tower Israel in a bom chan kha Associated Press ma a soifia chanchin bumite office sak that le na tura Israel chon tran puya in huam thu a hil boka AP News lam chuan Israel envoy ne na meeting chu lom tiview ma se Israel lama tangin an pu na evidence an nge thu an soive bok United Nations chuan tun tum 11 days war khan mi zani le somnga paruk an thia heng zinga zale somni le pariat chu civilian ni in Israel ram chunga mi som le pathuman thi ti in apuanga Israel lam chuan thi zinga mi zani zet chu helpolan ni alo ti ve thung Gaza Hamas leader Yahya Sinwar chuan an sipai nun na chan chu mi somriatan ni atibok mai ni som panga an bom chim tak Jala Tower kha AP News le Al Jazeera te office alo ni ve boka in soifia turin Israel chukil tinatangin an phuta a United Nations le United States sa Israel palai Gilad Erdan chu New York AP News office zun ni sari khan kalin thilomdan chipchiar takina hilta a Israel Defense Force po in thuchwa an siam ve ngal bokani Gilad Erdan chuan US News Agency chu ti hian a hrila Jala Tower kha Hamas ten electronic jamming system bun nanan manga Israel Iron Dome ti buainan electronic jamming system hi an mangani ati Israel palai thu soi hi adik nge yani chuan Jala Tower kha bom chiat masak bertur alo ni reng ani chu Hamas te hi an fing phakar ve khopa AP News le Al Jazeera ten an lu ve wangin Israel in a bom du an ring big lo ani mai theya masi Israel chuan mel material thuam na chu a mu mai hosi lovani Israel palai chuan AP News thoktu te chuan kha building a Hamas te thil ti kha an riat an rin lo thu le Israel point tu ma rin hlel an mu lo thu an soya Israel ro chuan chanchin bumi te zalen na press freedom hi vonnun ringa du'a Gaza muna AP News office sak thatnan Israel chuan puya in huam reng ti soyani Hamas te khan Israel Iron Dome in
an rocket tamzo ka lo da nil zel tikha an reve kara rocket sang thum zetan kap chuaka chung zinga za som kuwa chu Iron Dome alo intercept thayani tontuma anin dona chau nilovin Israel himnan Iron Dome hian alo tho hlok view to thina chuwangin Hamas ho po hian Iron Dome ti boidan anjong ruta charani Israel Defense Force thu chua an soidanin zala building a khan SIGINT anti mai signals intelligence ELINT anti electronic signals intelligence le EW anti electronic warfare te an local puyani kan soitak angin AP News chuan Israel palai nena an meeting hi an lom view rolin zala building a Hamas te chet vel na niya Israel laminan soi evidence an la mudua Israel hena mutir du kherangem tiero ala soi theiri lovani hi AP News hian zala building kha kumsom pangalai an lo lu ave to a kumsom panga chung khan 100 hlel om tur engma an muloti an executive director Salebus B chon soi Qatar mun puinei Al Jazeera chuan Israel thil ti adem hleya Israel chumo phurtu nia thiam lo chantirani theinan atop thlenga beyan tum thu po an puang to heng chanchin bulian pahni te hi chuan Israel chuan Gaza muna thil thleng puang chuak lo tura an du awanga an office khati chia an pu ve hlo thunga an ngai dan chuan om ve hle thowani US Secretary of State Antony Blinken point Israel chu in soifia turin alo ngen to a Israel point soifia mek boka a soi zonga a in soifi hlim theingang lovani chuan evidence anei ang a phor zel tura nga yang Israel khan zala building a bom ma khan kha building a cheng zong kha in thir chuak turin darkar khat hun apea kha building ro wa kha chuan nun na chan an omlo pal thilani lova ril rofim takmanga an be khani boka tran chan thatok evidence chiang kuang taka om nge yang ti hi INP mizo po hianaral khatrin mia ve bok ti kha thlir tu tenin lo hredon nia UN General Assembly President Haratan Abdullah Shahid September thatan tur United Nations General Assembly tumsom sari le parukna kai hroi tu turin Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid chu UN member rambung zale somkwale pathum te chuan lungrol tekinan vote luta United Nations General Assembly UNGA President hian UN General Assembly in khoma kai hroi thina keini lama Assembly House Speaker kan tiang hini berang chu UNGA President seat ruak hi mi pani Afghanistan Foreign Minister Louis Dr. Zalmay Rasool le Abdullah Shahid hiananin chua UN member Ramsa Somkwale pathuma tangin member za Somkwale pakhatin vote an thlaka Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid hian vote zale somlile pathum muin ne takathan thlin ani sangni le som ni November thla khan Indian Foreign Secretary chu Maldives alo zin to a khamitum po khan UNGA President turin India chuan Abdullah Shahid a thlop thu alo soito Indian External Affairs Minister S Jaishankar chuan Shahid hilom puina thu a hlan ta bok United Nations General Assembly hian President pakhat le Vice President somni le pakhat ani thina General Assembly ma thlathum ayat lai lova thlan felvek turani President hian a ai o turin Vice President zinga adu per arot thei boka President full power amang theiani General Assembly main General Committee an thukhom photanga thurel tur le thilpoimo dangte an lo thlir lok masazetanga General Committee a hian President Vice President le Committee lian paruka chairperson te an omani ti chuan khothlang lam thlir le zoyang Joe Biden an Russia huat zong tak thila tile tatlat mai tun nai khan Ukraine ramri lama Russia ral thuam le sipai noi khat zet an chevel mu ani a NATO ram te chuan ral khel man view ni omania Russia hian Ukraine ru na tum ni in an ngai ta thuk mai ni ma se hei voin thlengin boruak thalo chu ala om em lo ani hi
hetiang hi thilom dan ania Ukraine hian nei to belangai ta hle ni na lang US President Joe Biden chuan Ukraine ram himna thlop thu sain President Volodymyr Zelensky chu White House aleng turin soma US National Security Advisor Jake Sullivan chuan chanchin bumi te ma a President Biden le Ukraine President te telephone anin biak thu ya soi chiang ani karle mai khian Joe Biden chuan Russia President Vladimir Putin chu Geneva a mudona Russia huat zong takmain Ukraine chu han bethale ram ani hi White House Press Secretary Jen Psaki po in US le Ukraine President te in biak na hi atui ni ve boka Biden chuan Ukraine ramzalen na hi angai poimo hle ni ati Ukraine President po hian Joe Biden som na chu apoma July thakhian White House atloang rampa ni indoor na boruak hi Russia tan chuan lom na tura omlem lo ni hi Ukraine hian nei to zom thoi don ni na langa US chuan COVID-19 vaccine dose noi ko lai mai Ukraine apedon bokani Biden admin chung hi chuan US le Ukraine ram hian inzom na thatak an nei herin om viu bok a chan po kan riat sa vek kha Biden a fapa Hunter Biden po kha Ukraine rama alo khosa to a sumtam tak hlep ruapu an ni nge kha March thla khan Biden admin chuan Ukraine sipai te tan puina tur US dollar mak doi zale somni le panga zet alo chua sak to a adang US dollar mak doi zale som nga po chua mai tur lo om cheu bokani Ukraine hian himna turin nei to bel angai ni ena langa masele lama chuan Biden chung ko hian hlok na tel dan turan lo zong ru reng mai thei boka eng tak angang mole ole INP channel clear tu ten in lo bengwar pui kan bai sei in za in ni man nom ule